الله أكبر الله أكبر. Ураза гаете әһәмияте буенча Корбан байрамы кебек үк мусулман дөньяһындагы иң зур, иң олы көндәрнең береһе. Изге Коръән төшерелгән Рамазан айы тап ошый куанычлы мәл Ураза гаете менән тамамлана. Уны Шәввәл айының тәүге көнендә байрам итәләр. Мусулмандарның бындай тантанаһы Рамазан айындагы 30 көнлек тыелып торуның тамамлануын аңлата. Был мәлде һыгымталар яһау вакыты дип тә атарга булыр ине. Ысынлап та, ураза тоту еңелдән булманы. Эфи-йәйдә, көндәрнең иң озын мәлендә ашап эсеүдән тыелу үзе бер һынау. Ләкин ураза тотуның мәгънәһе, файдаһы шул тиклем зур икәнлеген аңлаган хак мусулмандар бындай һынауҙарға бирешеп бармай. Яҡты уй-фекерҙәре һәм ынтылыштары, изге эштәре береккән Сибай халҡы ураза гаетендә иртә менән мәсеттәргә ашыҡты. Ураҙаның тамамланыуын бөтә мусулмандар да бер төрлө билдәләй. Улар фытыр садаҡаһын бирә һәм байрам намаҙын ҡыла. Фытыр садаҡаһы ғәйет намаҙына тиклем бирелә. Исламдың үҙенсәлеге буйынса бындай садаҡа үҙенең эсенә матди байлыҡты ғына түгел, рухи ҡиммәттәрҙе лә һыйҙырған. Ураҙа ғәйетенең был юлаһы Мөхәммәт пәйғәмбәрҙең үҙе тарафынан булдырылған һәм шунан бирле үҙгәрешһеҙ ҡала. Ул мохтаждарға һәм мал туары булмағандарға ураҙа гаетен үткәреү өсөн аҡсалата, аҙыҡ-түлек йәки ризыҡ менән ярҙам итеү. Ураҙа байрамында мәсеттәрҙә ғәйет намаҙы уҡыла. Ғәйет намаҙы ҡояш ҡалҡып офоҡтан һөңгө бейеклеге ҡәҙәр күтәрелгән мәлдән башҡарыла. Ир-егеттәр өсөн ул мотлаҡ үтәлергә тейешле ғәмәл булһа, байрам намаҙына шулай уҡ ҡатындар да, балалар да бик теләп бара. Ғәйет намаҙы 2 рәкәғәттән тора. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд, Аллаху акбар, иллаллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд. Субхана ман навара кулубал арифина بنور المغرفة والإيمان. Ураҙа байрамын мусулмандар ғәрәп телендә Ғейдул Фитр тип йөҙөтәләр. Башҡортсаға тәржемә иткәндә был һүҙ ҡайҙалыр барып ҡайтыу тигәнде аңлата. Терминологияла ул билгеле бер ваҡытта йәки урында даими рәүештә ҡабатлана торған эшкә әйтелә. Шуға күрә ғәйет ул йыл һайын бер мәлдә тейешле тәртиптә шәриғәт нигеҙендә үткәрелә торған байрам. Biz ҡасан ысын мусулман була алабыҙ? Ҡасан да беҙҙең ҡулыбыҙҙан һәм телебеҙҙән башҡа мусулмандарға зарар булмаһа, беҙ хаҡ мусулман булабыҙ. Әлбәттә, донъя хәле төрлөсә була. Ҡайһы бер ваҡытта беҙ Аллаһының дошманы булған, йәннәттән һөрөлгән шайтан ҡотортоуына ҡаршы тора алмайбыҙ. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва хулиҡал инсану зағифа. Аллаһ Тәғәлә Ҡур'анда кешенең көсһөҙлөгөн бәйән итеп, кеше зәғиф хәлдә яратылды аятын килтерә. Ниса сүрәһе 28-нче аят. Шуның өсөн Аллаһ Тәғәлә беҙгә Рамазан айында ураҙа тотоуҙы фарыз итте. Сөнки ураҙа тотоу белән әҙәм балаһының рухы, иман көсө арта. Ул шайтан ҡотортоуына ҡаршы тора ала. Сөнки пәйғәмбәребеҙ әйтеүе буйынса, ни хәтле әҙәм балаһы күберәк ураҙа тотһа, шул ҡәҙәр шайтандың көсө кәмей. Ураҙаның беҙ аңлап бөтмәгән хикмәттәре бихисап. Был күркәм ғәмәл кешеләрҙе бер-береһенә яҡынайта. Бергәләшеп, тәрәүих намаҙҙарын уҡыу, ифтар кисәләренә йөрөү, башҡаларҙың хәл-әхүәлен белешеү, бер-берең менән кәңәшләшеү, фекер алышыу, ҡайғы-шатлығың менән уртаҡлашыу исламда ғәйәт ҙур әһәмиәткә эйә икәнлеге һәр кемгә мәғлүм. Оло ҡыуанысҡа күрә, ошо хәҡиҡәтте аңлаусылар йылдан-йыл күбәйә бара. Әссәләму ғәләйкүм, хөрмәтле ҡәрҙәштәр. Бөгөн бына ниһайәт ураҙа байрамына килеп еттек. Бер ай буйы ураҙа тоттоҡ, тәрәүих намаҙҙарына йөрөнөк. Минең стәленән атайым килде. Атайым да көн һайын уға 2 йәш булһа ла тәрәүих намаҙына йөрөнө.
урада тотты. Бына күңелдә шундай сафлык, урада тоткандан соң кандар таралып калган һымак, йөрәктәр асылып киңәеп калган һымак булды. Шундай бына ихласлык тоябыз. Аллаға шөкер, әлхәмдүлилләһ, кече бик күп килгән бүген мәсеткә. Был иманлыларның күбәюен аңлата. Алла бирһә, икенче елдарда ла, киләһе елдарда ла ошайтып изге Рамадан айының фарыз урадаһын тотып, Алла бирһә, урадалар тотырга насип итһен һәм дә иманлылар тагыла күбәйһен. Иманлы халык күпме күбәйгән һайын илебез дә тыныс була, Алла бирһә, үзебез дә тыныс булабыз, күңелдәребез тыныс була, үзебез бәхетле булабыз. Шуның өчен дә бөтә кешегә лә бәхет теләп, иманлы булуларын теләйм. Мөселмандың был бик изге айы Рамадан айының тамамлануына бер мин генә түгелдер, барлык мөселман халкы куана. Сафта был шундай үзенә күрә бер яуаплы байрам бит инде. Елына бер тапкыр үдебез урада тотмасак та, фитр садакаларны биреп, шунда динди ихтирам итеп, мәсҗидкә йөрибез, Аллаһка шөкер. Менә барлык халыктың йөзендә шундай куаныш, барыһында шундай олы байрамын котлайм, асан күңелдән. Быелгы урада гаете тантанаһына Тәкъва мәсҗиденә йыелган халык тагы бер күркәм мәлгә шаһит булды. Калабызның Мәгариф өлкәһендә тырышып хезмәт иткән якташларыбыз Рәмзия Бәхтияр кызы менән Кәлимулла Хәлил улы Ильясовтарга истәлекле медаль тапшырылды. Тату һәм өлгөле гаиләләргә тәгаенләнеп, мөхәббәт һәм тогрылык өчен дип аталган был баһа ил кимәлендә 2008 елдан алып билдәләнеп килә. Күренеш бушкана түгел, бұл мусламанларның тырышы өчен күрһәтелә бит әйе. Ягъни һездә күрәк балалар табып Алла бирһә бит әйе. Шуларны мазур итеп, тәртипләп итеп тәрбияләп бит әйе. Менә шулай һездә бер вакыт шунда килеп сыгып торуыгызны без өмет итәбез бит әйе. Шуңа күрә хөрмәтле кардәшләр, мусламан гаиләһе ул нык булырга тиешле. Ул бит гаиләне шул мөхәббәткә, бер-береңә ышаныска куйрылган. Мне хотелось бы от имени главы администрации поздравить всех вас с этим большим праздником Ураза Байрам. Я хочу пожелать всем вам в этот большой праздник счастья, здоровья, семейного благополучия, успехов, чтобы все близкие были рядом с нами, чтобы каждого из нас окружала родительская любовь, любовь близких. Все это нам дает большую силу, в веру, в надежду и в семейное благополучие. Пользуясь случаем, я хотела бы поздравить и семью Ильясовых, которым сегодня вручена медаль за любовь и верность. Данная семья у нас прожила в браке 35 лет, воспитали 3 детей, у них уже 4 внуков. Вот такие достойные семьи у нас должны быть в Сибае. Вот этим мы должны гордиться. С праздником вас! Тату гаилә, ил күркәте халык, үз яртыңды табып, никахлашу менән генә түгел, бер-береңде олы хөрмәт менән кабул итеп, сабыр дөнья көтә белергә лә кирәк ди Ильясовтарның зур гаиләһе. Без менә ошо 35 ел гомердә бер-беребезне яратып, һәр вакытта бер-беребезгә ышаныч белдереп, һәм һәр вакытта тугры булып, бер-беребезне шул тиклем матур итеп яшәргә тырыштык, һәм ошондай өлгөнү без үзебезнең балаларыбызга ла булһын дип тырыштык. Һәм Аллаһка шөкер, бүтән балаларыбыз да шул тиклем матур итеп, гаилә корып, матур итеп, мөхәббәтле һәм изгелекле гомердә бик матур яшәйдер. Безнең шул безнең өчен зур бәхет. Иректер тәрбияләп безгә әллә ни кыйм булманы. Безнең балаларды бәләкәйдән үдебезгә тәрбияләнек, эшкәлә өйрәтергә тырыштык, спорт белән шөгыльләнделәр, укуда укыганнар, бөтәһе булай әллә ни кыенлык тудырманы. Ата-әсәләребез безнең өчен иң ышанычлы, иң тугры кешеләр. Улар безнең күңел тыныслыгы. Онда без үдебезне, уларның өйдәрендә үдебезне ожмакта һәм актыябыз. Без уларга нык рәхмәтлебез. Алла бирһә, уларның ышанычларын акларга тырышабыз, Алла бирһә. Матур гаиләне ислам дине лә хуплай. Быелгы урада гаетенә сибайдарның күбеһе бергәләшеп, бала сагалары, yeğenдәре, олы ата-әсәләре менән килгән ине. Киләһе изге Рамадан айына уларның ханы тагы артһын. Иң мөһиме, күгебез тыныс, илебез бәрәкәтле, халкыбыз иманлы булһын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah'ım başı bizim mübarek bulsun bana bütün yaşlarımız uşulayıp bayramga yegenge şol hatlı kıvanıp duram indi. Allah'ım birganına şükür, Allah'ım birganına rahmet. Bana uşulayıp yurtlarımızga tanıslık, illerimize tanış bulun, ailelerimize tanış bulun.
hocalarımızga Allah'ım köngüllerine aklık birhin, abri birhin. Hak Müslüman bulup Allah bir abrili yaşayanlar. Yaxşı gündün iman oradalarda ötkərib, esenele qaramay, hıvığına ala qaramay, xalq dinge verilip, Allah'a şükür uşlay kıvanı bulturabın etkende xalqtın köplegine, dinimizin Allah'a etkenne, yurt yıldan tanış bulganına, bir hükümetimizge rahmet, mescitlerimiz işlep tura gürlep, günü tünü adam tavuşları işitilip tura, ne bala şulay barın, il tanış bulan. Bugün Müslüman bayramları, urada bayramları, tutkanlarga dur, havlık, behit, şatlık dileyim. Kalganlarımızda iten hav bulayık Allah birha. Üste oturgan bana hocalarga Xuday havlıkların bir bedен pensiyalar burada arttırıp, motor etip, iltinisi, yentinisilige birhen. Her ikimizge havlık, selametlik, işimizge oңuşluk, ömrümüzge bereket. Iten hav bulayık, selamet bulayık. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yıl boyuna yılgan yen hem ten bısırağынан arıну, тазарыну üçün Müslüman ilinde көркем bir ay бар. Ул да булһа Рамазан. Әдәм галейһиссәламдан башлап, бөтә пәйгамбәрләргә Аллаһы Раббил Галәмин хәзрәтләре урада гыйбадәтен фарыз, ягъни мотлак үтәләргә тиешле бурыч итеп биргән. Яһүдләрдә лә, грекларда ла, римлиләрдә лә, кытайларда ла, бөтәһендә лә боеруларны үтәүдә, тыюлардан тыелуды талап иткән үзенчәлекле юллар була. Урада мусулман кешене тәкъвәлеккә, сабырлыкка өйрәнү, вакыттың, гомернең, иманның кадерен белергә күнегү мәдрәсәһе. 4 июльдә кояш баю белән изге урадайы башланды. Һәм ниһаять рухтары, имандары көчле булгандар, нәфселәрен тыя белгәндар урада гаетен байрам итте. Булай да урада тотып, изге гамәлләр кылып савап алучылар Сибай калаһының Алтын касабаһында ла күп булды. Yurtqa tırslıq bulun Allah birha, yapraklar yağıp, iğinler uçup, her kimimizge havluk birin hozay, Bəğisli yaşayık Allah birha, balla qaygıları gülhetmen hozayım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Elhamdülillahi urada gayettin tamamlap mana gayetqa geldik. Allah Teala savabını nasip etsin. Her kim böyle bəxit tevfik, imanlık, şartlık verin illerge. Doğanlarga, balalarga şartlık verip, imanlaylık verip, iman hav ikinci yıl ayettiler körüge nasip olsun. Amin. Elhamdülillah şükür urada gayetine geldik mana bugünkü günde. Uralarımızda tuttuk. Allah'a şükür. Şunday kuanı, şunday bəxit bütün bütün Müslüman halkın urada gayetimen kutlayıp. Hizile. Allah Teala'nın haklığında, yaklığında olurga nasip olsun. Din kardeşlerde bayram, oşu izgi bayramından kutlayım. Hem de halkımız küplep din yoluna batıların Allah Teala nasip etsin. Yaşlarımız küplep kesinler din yoluna. Din bulan yerde Allah Teala'nın öğretken yolundan barganda ilde bereketler bola, gayrılerde bereketler bola. Bizim halkımız düllü bola. Bizim nesillerimiz ursey. Şuğa Allah birha birge küplep halkımız gamhedlik uykusundan uyanıp тура yoldan Allah Teala öğretken yoldan barılarını nasip etti. Бұл байрамда исламдың күп буатлык юллары, оның югары әхлаки идеалдары сагыла. Урада байрамы изге айдың төп канундарын, рухи тазарынуды, тынычлык кыю һәм мехрибанлыкты, изге эшләр кылуды гәүдәләндерә. Бундай кыйммәттәр бөтә дин кешеләренә лә бердә якын һәм аңлаешлы, тынычлык һәм татулыктың нигезе булып хезмәт итә. Сарага килүчеләр намазга басып, күңелләргә иман нуры индергәндән соң, мәсҗидтең имамы Бай Мөхәммәд хәзрәт Гыйззәтуллинның вагазын тыңланы. Алхамдулиллаһи раббил аламин. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدر دين قدشترم هذن بتقدر بدن بتقدر اللهم رحمتهم فضلة بالهم سكي الله تعالى بدقى وذن فضلة منن وذن merhametlerine binen bizge en körkem ay Ramazan Şerif ayın bizge bölek etti. Belki bu Ramazan Şerif ayı Allah Teala'ga tövbe kılatırgan ay.
hem de Allah'ın rahmetine intala turgan ay. Bu ayda kuberek izgilik kıla turgan hem inşallah en hayırlı bulgan amel İslam şartlarının biri bulgan Es-Savm orada tatatırgan en hayırlı aydır. Бұл күнді мәсеткә кешеләр күңел талабы буенча килде. Берәүләр гайз ата-әсәһенең якын кешеләренең рухына хәйр садакалар биреп, уларны иткә ала, икенчеләр иһә дини юлларда ихтирам итә. Урада байрамы барыбызга ян тынычлыгы һәм үз көчебезгә ышанын салып килһен. Яңа көз, дәрт һәм иҗади хезмәт өчен илһам бирһен. Әгъүзу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Хөрмәтле мин мөселмандар, менә бүгенге көндә без бер ай буена изге Рамадан айында мөмин мөселманнарга тиешле булган урадабызны тотып, бүгенге көндә Гаит байрамына йыелдык Алтын мәсҗидендә. Шул тиклем куанычлы, шатлыклы көн бүгенге көн. Өлкәннәр дә күп, урта яшьтәгеләр дә күп, бала сагалар да күп. Һәрберенең йөзендә нур балкый, һәрберенең йөзендә елмаю. Чөнки шундай шатлыклы, куанычлы көн. Аллаһу Тәгаләнең хушуы буенча тоткан урадаларыбыз кабулдардан булсын инде, кабулдардан булсын. Мөмин бөтә дөньядагы мөмин мөселмандар бүгенге көндә мәсҗидләргә йыелып, намаз укып, һәм ошо Гаит байрамының ашына йыелгандар. Бер ай эчендә Алтын мәсҗидендә ифтар мәҗлесләре шул тиклем күп булды. Һәм мәҗлесләргә, ифтар мәҗлесенә йыелучы халык та күп булды. Бөтәһенең йөзендә канәгатьлек, бөтәһенең йөзендә иман нурлары балкый. Аллаһу Тәгалә кабулдардан кылсын безнең ошо гамәлләребезне. Кабулдардан кылһа инде. Рамадан урада тамамлануга, ошо урада бүтү айкынлы байрамдары башланды бит инде. Бүтә мусулман кардәшләребезне ошо урада байрамын котлайм. Уларга һәр вакыт ошо иман юлында, дин юлында, дөрес юлда булырга, киләһе урада айларына тиклем бүтәне һаулык, иминлек, гаилә бәхете бер-бире менән хәлдәрен белешеп, мусулман кардәшләр бергә иминһау яшәгәннәр. Дөньяларга тыныч булган. Амин. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel aqibeti lil muttaqin. Qadrli din qardaşlarım, sizin bütəgizlə bugünkü ulu bayram Eidul Adha menən qutlayım. Allah Taala'nın rəhmətində bulayıq, Allah Taala'nın fazlatında bulayıq. Çünki İslam dininin eng uluq bolğan bir buruslarının birihi, ol şartlarının birihi bolup kelgan Ramazan şerif ayının uradahan tuttuq. Ay boyuna tündarın tarawih namazlarını ötəp, hem yetimlerden rızıklandırıp, avaz astırıp, onlara izgilik kılıp, hatta rızıktan gına tügül terleribede, nasar hüzlerden tayıp, bozuklıklardan tayılıp, üzümüzde, nefsimizi terbiye kıldık. Hem Allah'tan rahmetten talıp, şükrana kılıp niyetinde biz ulu bayramga, orada bayramına biz kildik. Elhamdülillah, keyiflerimiz büyük şep. Çünkü bugünkü bayram ul Allah Teala'ya şükrana kılatıran ay, Allah Teala'nın rahmetine hem izgiligine ıntılatıran aydır. Allah Teala oşu ayıbız bayram bereketinde turmuşlarımızda hayırlı kılın. Her uyga, her gayrıga bereket ve nimet, şehrimizde bereket, Başkırstanımızda kurkem yol nasip etip, ilimizde izgilik berip, Allah Teala'nın rahmetinde inşallah bulgan nasip etin. Hem elbette bugün bizim bayramımız bik yaxşı karşı alabız, yaxşı keyifte Allah Teala künderimizde yaxşı Allah'ın rahmetine antılıp durabız inşallah. Hem kilehi gayetlerimiz olsa kurkem etin. Çünkü bugünkü gayette başka gayetten ayırma rəvişdə bütəbizdə ballarımızda, yeğenlerimizdə əpkildik, alıp kildik. Onlar da bayramla bizimle koşa rızıklanın, terbiye alın. Bizim yolumuzda inşallah devam etin inşallah dilekte hem zor izgilikte tuğala hem inşallah fatihala kalabız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Урада гаете 3 көн буена дәвам итә. Бұл көндәрдә кешеләр йолага ингән аш-һу әзерләй, байрам сәкиенә тугандарын һәм якындарын сакыра, бүләктәр бирә, ярдәм күрһәтә. Яшьләрнең дә изге эшләрдә үдем катнашуы, көндәлек тормышта уларны үтәүе мөһим. Алтын мәсҗидендә урада аятында катнашучылар байрам ашына рәхим иттеләр.
тәмле күстәнәчләрдән авыз итеп, байрам сәясеп, килә урадаларда ла күргән насип булһын дигән ниятте таралышты халык.